Ni Mang Boyet na peklan babaero tirain na oray paino mabal awan pilin na alanga oray sin basta na klaus pinapaldasik manso certified a chick boy ni Mang Boyet patulan na oray anyan itsura na na minsan niya aldaw na buking ni bakit na nga at sa bali kakip-kipen na naalakan na sararaken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay ikyen na abatan lukuma kamin tenet pelam taaren mo nga klaplapunusan ayaw magkumati problemam tatimigre nga asawa. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na diak na kemoray palken ni bakit na kaputi aren na adi matepelan ni Mang Boyet kanayon nga madugulan naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igin na asyatkan nukuma kamin tenepelam taaren mo nga kaplapunusan ayawan kuman ti problema tatimigre nga asawa. Ay Mang Boyet naalakan na naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyen na abatang luma kamin tenepelam taaren mo nga klaplapunusan ayawan kuman ti problemam tatimigre